Nĩ arũme a rika rĩa Emnata Oltubura a rũrĩrĩ rwa Okabi makĩharĩrĩria gũtuĩka athuri a rũrĩrĩ rũnene rwa Enoto mĩaka 15 kuma rĩrĩa rika rĩu rĩngĩ rĩatuirwo athuri rũrĩrĩ-inĩ rũrũ. Sasa yenye tunaingia sasa, wakati tulikuwa warani tulikuwa tunaenda kuimba usiku na tulikuwa tunaenda kuingia msituni kukula nyama. So sasa hii tunakuja kuwasha hiyo mastori, tunakuja kukaa kama wazee. Sasa tunaanza kuenda kupiga ngeshi pale kwa miti. Sasa sisi ni wazee. Kwa ihinda rĩa mĩeri 3 maikaraga manyata-inĩ ĩmwe magĩthomithio mĩtugo, mĩikarĩre na ũndũire wa rũrĩrĩ rwao. Sisi na wa confirmation manyata ile ya kwamba umeoa ama bado. So sasa hapa hivi kila mtu anafaa kuwa mwenye kwa hii manyata na mwenye nje anafaa kuwa ameoa. Amemaliza ile sheria yote ile zile ambazo zote zinafaa kitamaduni ile yote ile unaweza kupitia ndio uweze kukubalika kabisa kuwa mzee. Oho nimeheagwo umenyo wa mĩikarĩre ya Okabi na kuharĩrĩrio gũtuĩka athuri arĩa mangĩhokerwo gũtwarithia na mbere rũrĩrĩ rũrũ. Blessing kabisa sasa na ile elders unapatiwa kiti na unapatiwa kijiti ambaye sasa umeanza kuwa confirmed kabisa sasa wewe ni mzee. Sasa hii hapa sasa yenye tuko ni ile sherehe ya kwamba kila mtu ameoa, kila mtu amemaliza zile stages zote ya kukua sasa mzee. Sana sana tunahamini hakuna conservation bila kujumuisha watu. We believe in a people-centered conservation, and where we decide to put the people or the community determines the type of conservation we are going to have. Itũra-inĩ rĩrĩ makoragwo makĩte nyũmba 29 iria cikaragwo nĩ gĩkundi gĩkĩ na icinagwo mambura maya marĩka. Kwa nini tuko hapa kwa nyumba 29? Ni kwa sababu ya vile tunaweza manage, sababu kulingana na mila yetu huwa tunaweka manyumba 9. Lazima ikuwe ni 9 ama 19 ama 29 ama 39. Lazima kukue na hiyo 9 mwisho hivyo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kabura Wachege.